kasenjuk kisan shnong kabakentup ia kasok pair madan retiang minri umsning kweng bat kashnong liar selut kila penlong ia ka common platform naga Bynta ka Umroi Constituency hakaba kidon prangut ki Kyrtong ban yakun ia ka election MDC. Henry Tang Ngut ki Kyrtong Shim kata uba George P. Lingdo bat u Kyrtong ke NPP uba rangken sai karbuki ki balawan bani Shim Bynta ha kani ka jingelang ha kashnong liar selut. Ya kani ka jingelang la penyai da uba kermen lang uria ubedeu editor jong ka news channel ushilong mail ka betemu ban ai ka rinsan ya ki Kyrtong ban peni ya ki jingyo I jingai bat ki policy trekam jong ki syaki pajba. Kajing bamdan ki lai ngut ki Kyrtong kala pensngosi ki babun ki nongwan namar baki terang ban yo osngau na baro ki nong yakun syapang ki jing temu jong ki naga Bynta katai ka constituency. Terus kata jing ai jeling lesen imat tolong kembang ke jing penkamai yano yano telada kini jing penkamai yano yano haga bukun kapudung kam pedung jam penbang yang ikon semula ke jongi kering kamram ke jonga bajong pi kung ki paiba penginyen persya telada Lepas itu council, lada ke council nak dan kamu jadi baru halor kini. Lengkap bagi membahas nombak kita baru senang itu. Nah termasuk bagi lagi longkumi gijongi itu harga kita sini. Ngin yang menjulang ban aijai syai mai. Bahkan mereka step pegawai angin kalau banyak tu dia pi. Bau MDC jompi. Upwa banang perklaim susu. Ia gajing aijai kejongi syai mai. Henry Ngut ki Kyrtong